A? A nemoj diraš, ne smije se dirati u ruku. Dijeli. Pepe je jučer dobio batu. Jel da, Pepe? I Pepe će da kupa batu. Kako će Pepe da kupa batu? Kako će Pepe da kupa batu? Kako? Kako? Wow. Gdje kuca? Evo kuca, Pepe. Pepe. Pepe, ajde. Ko se ne spava? Pepe, ideš brum. A vidi, Pepe. Idemo brum, gdje je brum? Ide papa, Pepe. Joj, Pepe. A šta, srce? Ti si ljut na babu? Ko te dirao, ko? A ko je ljut na babu? Pepe. Dođi kod tata, dođi, ne da tata nikog, Pepe. Dođi. O, dobra, Pepa. Pepe. Gdje si, Pepe? Bobino dete malo. Ko se naljutio? Jao, Raja, Vlaja i Gaja imaju kape. Raja, Vlaja i Gaja. Gdje su Raja, Vlaja i Gaja? Šta imaju Raja, Vlaja i Gaja? Šta imaju? Kape i knjige. A knjige imaju. Knjige. A evo ga, Baja Patak ima štap. Gdje ima štap Baja Patak? A mali ovaj, kako se zove, Miki, ima, Mića ima kapu na glavi i čita knjigu. Gdje? A Pata? Gdje Pata ima mašnu na glavi? Gdje? Pata, evo je ovdje, Pata ima mašnu na glavi. Patak. Pepe, vidi babu, Pepe. Pa gdje si ti, Pepe? Pa kako si ti ljut na babu, kaži? Ovako, vidi. Kako si ljut na babu? Kako si? A kako je baba ljuta na tebe? Tako. Pokaži babi kako si ljut na babu, kako? Dobro, baba, dosta je bilo, Ovo baba. trve, ovo. Ne znam šta mogu da ti ne znam. Čekaj. Nisam ispravila, ko je majka ispravila? Ali nije moja beba skriva. Molim, hoću ti tamo da uđeš, mali? Polako, srce. Dođite da mi u malo, pa... Sad spava.